براكرنا سزان سوريا تسردميني وقناغاني يا هستيار برافكيفة تشبه رئيس بسام سعيد إسحاق نونري انجمنا سوريا دمقراط الامريكا دد قال مدى بابا رئيس بسام قال لك سپاس كوين قال مدى جاري راكرنا سزا واتاوي تشيا راماناوي تشيا طيب تجد فيدا ميدا وبشتي هندا صالة سروكة كي امريكي تقال سروكة كي سوري بجفت بله صلاة الوابن صلاة لكردستان 24 وهمو او کارمند تدا کار دکن اف تیواتایا کو ام نها دچین قناغه که نویا شورش که نو ده کو ام برهم وی دستینن او هیوی امیدامه بو کو جذاب نراکرن و ام نها لدر واشنطن بنونراتیا مسد دکن دخواست جنونراتیا مسد دکن کو آلی کاربن و بوی کیجی نها اف دمک و ام سپاسیا سروک امریکای دونالد ترامپ بکن کو او بریارا گلکا مروانتی و بویرانه دایه و کدبه دستپیک نوش بو سوریه و ام هیوی دارین کو او به هر گرتن وان جزان سر سوریا دکاره جاره کردن جیان آخوا جنوب دست پی بکه جبو خلق سوریه و سوریه خلق سوریه اوین کو ولات خوا به جهلای جاردن و گرن بو ولات خوا کو به جیانه که آشتیانه داد ولات خود بشین او داخوازیان جی او مرجن دونالد ترامپی داناینا برشرعی جبوی کوب تمامی يعني سزا بين راكرن احمد شرع تشيت وان مرجع جيب که بونمونه اكشوانا دويت همي تشك دار يدي بينا داري خستن شر دجي داعش بتكرن رنگ او حتى رادك ابصاني بتلي ركفتنا ابراهيمي ببنا بشك شوي جبوي وانا بزحمته يانجي دي ابصانه بجبوي راكرنا سزا لما لا؟ بجبرتنا از حياة صحة يقول سوريا بوم ما هذا بازبوي وهمو او خلقكم من شاف بكتن قال كريا جهمو بكاتيان او جي دخوازان جي او بو كوچك دارن بياني جوي ولاتي در كون و هر وها هزم بیانی جوالات وان در کون لو ما از دوی باورده ما کو گلا گرینگه کو تکز لسر در چونا هز روسیه جی بیتا کرن کو کناراون سوریه دا بجه بوینه کو هن هزم بیانی جی لوی والاتی ماینه بل لی او ویه که بی به دمک زیده تر هیا افد شفک و روژه قدر چاره سر نابه او رکفتن ابراهیمی سوریه جی و کرینه جبو دانستاندن کل سر بینه کرن و گهشتن به آشتی دهمو وارنده لی ویه که جی حولک زیده دوی لإرادة خلق سوريا دكارة كو في قناغي دي پرينه وان همو كوس بو آستنگيان دي پرينن و سوريا كنو آوا بكن جبو همو خلق سوريا باش حتى انو درفتين طيبتي جي لك نزيق بونا نافچين ريفابريا خسرت قال حكومة الشامي دي برفكي وابچن حتى چراده درفت باشتر ليتين نافچين ريفابريا خسر حتى چراده تشين مفاش راكرنا سزان ور بگرن اولا يكم جار او جزاين سر نافچين جردستي هسد ده او سزاهاتين راكرن جبال امريكا او هياما هن سالا يا كارم بيجم 3 سالا چه جزال سروانیه بجبوان دوران چه عقوبت نینه چه جزا نینه لی اوله کاری کو او مفایج هلگردن وان جزایان ببینه نها به هلگردن وان جزایان سرتوای سوریه اوه باندوره که ارینی هبه کو همو روش آبوری لوی ولاتی باش ببه لنافچین باکوری رجالات سوریه جی به همان آوه هفدمک بی بحث وکشاندن یا جی زیده کرنو گورینا نافچین هزید خوب یعنی چه رجاوه کردستان چه سوریه بگشتی به یعنی امریکای پشتی راکرنا سزا قونا غابت یا پیوندی نفبرا سوریه و امریکای ده چه بد ده هزید وکشینت
يعني بجار ذاك أوصل بردس هي الولايات المتحدة امريكا الأمريكية كانت دوما تقول هرتم الإدارة دقوتيا كو السعودية ريفابريا والمساعدة خواسر و أن هسدي تواجدهم مؤقت بو هبونا وان دمكي ولكنهم بويا يريدون ل ضمان وان قوات زمانتك دوي دستبريك دوي تشاركت كوريكفتنك هباش مع بركو بجداري قوات التحالف كريات الدولي قال بقيادة الولايات هزن المتحدة في هزيمة هفايمانان الإرهاب بسر كرداتيا وعلى أن يكون امريكاي هناك دشر تروري ده حل لانها شارع سريك بينهم هي وبين دنافبرا وان ودمشق ده وتواصل وجرك الولايات المتحدة في أن نافبري اللقاء كاريجي الأول الذي جرى لستوي بين امريكايا الرئيس كو الشرع دنافبرا رئيس سروك شرعو جنرال مظلوم ومظلوم بعقد عبدي اللقاء وان وهي هفديتنك بهفرا تريد أن تشيكريا ترى هناك وهردوك دخوازن توافق كو بين الطرفين توافقك وتوصل ركبتنك إلى لهفاتنك اتفاق دنافبرا هردو يرضي اليان ذهبي الجهتين كو وأن يكون هردو مرضي اليان راضي للشعب بك السوري و ويصب في مصلحة الشعب السوري وبالتالي الولايات دبرجمندی المتحدة اگل لا سوریه تريد دبا البقاء إلى الأبد و في سوريا. هي امریکا كررت هذا جینا خوازه الكلام کو دوما. تاداویه هي دنوا سوریه تريد دا أن وها تكون بمینه سوريا افرا و دولة شانها هاي و موحدة دخوازه تحفظ سوریه ببا حقوق دولتك الجميع یکگرتی کو مافین همو پیکاتانتی دا المكونات دستبر ببن وأن تستطيع و هي همو في الوقت پیکاتا جی المناسب بکاربن تسحب قواتها من سوريا. کارین خوب بکنو او دخوازه هزین خوشی وکشین برای ترکیه و اردوغان زیده پشتا شرعی گرتن زیده پشتا سوری گرتن کو ادی هول دان افسوزا بین راکرن جالی امریکا و لیک نزیک بونک نفبرا شرعی و ترامپی درست کن لی نکبو سعودیه کد سعودیه زیده تر پیش کد جبوی آسای کرنا پیوندیان جرا کرنا سزاین امریکا سر سوریه ترکیه و سعودیه گل سوریه چه پیشبینی تکرند پاشا روژه داب تایبتیش جبوی روژالتا ناوراست و کم کرنا هجمونا ایران جالیه کیوه من مصلحة تركيا ومن دبرجمندیا مصلحة دول ترکیه ده و الخليج دبرجمندیا وعلى ولات رأسهم کندا جیده سری السعودية جیده على أن يكون سعودیه هناك کو حل للقضية او السورية دخوازن وأن کو يكون چارا هناك سریک جبو استقرار في پرسا سوريا. سوریه هبه و وبالتالي من سقامگیری ده سوریه ده الطبيعي هبه أن تعمل یا كل پشتی ویجی الدولتين هر تركيا دوک ولات والسعودية ترکیه و سعودیه على آنکو رفع العقوبات هر دو آلی الأمريكية دخوازن على کو سوريا وهم جزاین مشكورين امریکی على سر هذا سوریه الجهد. رابن و وان ولكن او بالنهاية سپاس نحن بزارن جیش السوريين بوی بریارا ترامپ نريد أن يكون لی لنا دولتنا او المستقلة خلق سوریه وقرارنا دخوازن کو وان المستقل ولات سر الذي بخواه يصب هبه کو في تر مصلحة آلیک الشعب دستوردانان تیدا السوري. نکه ولكن و دبرجمندیا إعلان گل ذلك سوریه من دبه السعودية لی هو مؤشر او على کل أن سعودیه هاتیه را الحاضنة گهاندن العربية آماجه اليوم اجبوهنده هي تقف کو مع ولات سوريا وأن الرئيس عربي ترامب پشتوانیه لسوریه دکن و سروک يرى ترامپ هذا جی الشيء. ویتشتی به ارینی ونحن رأينا دبینه رد و الفعل من ما الحضور دید العربي عند کو الدفاع عن آماده جماعة بونا عربی ولات أنه عربی جبو سيفعل پشوازی عقوبات کرنیج لوان راکرنا ورد وان جزان الفعل سر سوریه الإيجابي گلک التصحيح الذي کاروادانک كان هناك ارینی بو أيضا و هلوستک وقفة ارینی نشاندا وان ولات ولي العهد عربی السعودي و مدیجی شاهزاده جهنشین محمد بن سعودیه محمد سلمان بن سلمان ونحن نقدر او دخواز الجهود جكر التي و بذلها ام جي سباسيا و هولا ونحن محمد بن سلمان دكن نريد أن و نستمر ام في دخوازين اف تحسين وتطوير بردوام بن العلاقات او بين پیوندی سوريا وبين بردوام بن المملكة دنافبرا العربية السعودية سعودية و وبين سوريا دا تركيا و وبين كل دنافبرا دول تركيا و الجوار. ولاتين در كان لك دوران جيدا سباس برئيس بسام سعيد إسحاق نونري أنجمان سوريا ديمقراط الأمريكا الواشنطن ديال مداون سباس بوه